thlir tu le ngaihlatu zongzong ten zawain chi bai vek ule voin hi January ni somni pasari sang ni le somni paruk tho le ni a January ni somni panga pathian ni zan dar soma Emirates Stadium a Arsenal le Manchester United in khel ka kan thlir le donani he in khel hi English Premier League sang ni somni panga somni paruk season a cholkar somni pathumna match week 23 ni in English Premier League a hian season khat chungin team khatten match somthum pariat an khel thina match somthum pariat atangin somni pathumna di to wagin in khel poimo big ani anin khelna mun Emirates Stadium a hian Carrick portion chu referee ani hein khela hian tlang rindana chuan team ni te chakjok tur soilok thiam harsa a chuti rualin English Premier League mashroi tu le tun season an khel mol Emirates a chaklo la nei lo Arsenal chu buk ritzoka mitam takin an ngaya ama ero chu Manchester derby a Pep Guardiola en kol Manchester City ne tu Manchester United lam chakring zok enga maza tanom boka football le ape bom thupuang thin tu tele podcast channel nei sang te football chanchin zihak tu tam zok te chuan he in khela hian anin ne tok an ring thung chuti rualin in khel zo no result ro chu footballa thil mu nom big kan ti ang sang kha thleng kim thokata 3-2 in Manchester United in nena anchang mual nei tu Arsenal manager Mikel Arteta chuan 4-3-3 mangin hetiang hian team arema David Raya chu goal veng tu da ni in defender laya hian Gabriel Magalhaes le Saliba te an oma asira hian Julian Timber le hin kapita da lu ni in midfield laya Odegaard Zubimendi le Declan Rice ten in kopa tlarma sira hian Saka le Trossard te omin Gabriel Jesus chu center forward atan da lu ani Manchester United manager Michael Carrick chuan Manchester City ne 2 first 11 ngai te bokaron mangnona lamen suan goal vengin Martinez le Harry Maguire te defender Lion oma Diego Dalot le Luke Shaw te defender Sira omin Kobe Mainu le Casemiro te defensive midfielder oma Patrick Dorgu le Amad Diallo te winger omin Bruno Fernandes chu attacking midfielder tan man ani a center forward atan Brian Mbeumo man ani thung chana reilo te minute somni pakwan na leka Arsenal lamin annor nat ema wangin Lisandro Martinez son anlama ateluta chuti rualin Lisandro Martinez ti lu angin langma se fing tak maya Martin Odegaard tan Julian Timber tana apek phei ani awangin Timber pet goal mo Odegaard pet goal ang pon chiar telila thil om lo lutuk ani om love minute somthum pasarina Brian Mbeumo chuan moi tak main Manchester United tan goal akhunga he goal alu theina tan hian Manchester United ina high pressing an neyaka kha atangkain alanga midfielder Tonsiat nei Zubimendi khan pass tur mumal anei to lo wangin goalkeeper David Raya pek thak atuma anmani defensive third ani to awangin Arsenal goalkeeper David Raya in adan ma in Brian Mbeumo in ball aron lamana goalkeeper bum zeu nu a man thiam lo lam dinglam pangin goal khunga first half a heng goal ni ba ke kan mulova 1-1 ani first half to ka Michael Carrick an a team te afui thazok ti aron lang theya second half changa reilo te minute nga na leka Patrick Dorgu chuan moi tak main box pona changin Bruno Fernandes nen defender an thiat nu a pet goala Patrick Dorgu pet goal hi amoi pialama van nei goal tia soi theite poni a Gareth Bale Tottenham Hotspur stana a pet goal nen te pok khan ain ang deuh ome he goal special tak minute som nga na lu nu hian hun rei tak Manchester United in 2-1 in ma an suaya substitute bench atanga lut Spanish midfielder Mikel Merino chuan minute somret palina a corner atangin goal khunga dead ball hlau ombik Arsenal hian anzim tot ema Senila men's pay chu Manchester United goalkeeper pay chu chelei theiloin an hual chep ani bitam tak chuan helaya hian fault a omti te pon soima se in khel en kol tu referee fault a omlo thu in khela en kol dana aron lantira
Mikel Merino an minute somriat palina gola khung nu hian chu ani a chu hian in khela top mai ring te pon tama football pandit le football chungchanga ziak tu thanem takten in hne tok turan lorin boka wangin helaya in khel en tu te pon anin hne tok mai kan ring furani kha chuti rualin danglam na thlen tu ero Manchester United ina nikum nipui transfer an laklu Matheus Cunha ni in minute somriat pasari na mo takmain David Raya veilampang ama ta na kunia ta na dinglampanga moi takmain akar fluta hi in khela danglam na thlen tu lian tak pakhat ni in point thum hlutak Manchester United ran lo chuak ade in khel pung pui clearin Arsenal in zazela somnga par point pakhat bolan chan lain Manchester United in zazela somli pathum point pakwa bolan changthunga Arsenal lamin sot voice som panga an nei zinga tangin chumli tarketa akal theya Manchester United in sot voice som an nei tanga chum thum tarketa akal thunga Arsenal hian corners chum kwa zet mu in Manchester United lamin chum ni an mu thunga pas tikhi Arsenal in voice ali somli pathum nein chu zazela somriat pali person ani a Manchester United lamin pas tik voice athum somruk pali nein zazela somsari pakwa ani Chanel men suan thatak tak men chum thum a seifa tin Manchester United in unlock lu ma a an fakber na thin chu cross ball a thati ani a chu cross ball a that na chu he me chapo hen ron lan tirin corner chumengo mozat mai aron nek chuaka tin goal nge turangai thatak tak aron dan chum te po ombok chuti rualin Manchester United van na chu Harry Maguire handball nge yalang referee na ham saklo kha ani in khela zo nu hian Arsenal hian khel som pathuma tangin point som nga mu in anma ni nai ber tu Manchester City le Aston Villa ain point li chen an sang ta a Manchester United point som thum pariat mu in an hne tak Arsenal ain point som patni in an niama tun din muna chuan Arsenal hi champion turarin kai ber pakhat lani thoma se Manchester City nen anin thlauna Aston Villa nen anin thlauna point li chi ani to awangin antan chet sual athiang to lo ani Manchester United ina hemizana hna anchan awang hian Michael Carrick chu hi pafak ani a faklo rual ani lo achan chu Mikel Arteta hi kumsang ni le somni pakhata interim manager ni lai khan Michael Carrick hian alo ne to a chumi pelama tun season na Manchester United manager lailok ani le nu hian English Premier League ka mashuai tu team panni tun lai team a chon team thaber ber panni Manchester City le Arsenal te azonin anne miau awangin Mizoram Manchester United fans te pon phura Kholaya United jersey hachuak an punbaka WhatsApp status lamhan enela Manchester United fans lo tam zia chu khotin vengtin ko santinin kan sha ome Manchester United in Pep Guardiola kai shwai Manchester City in sopnua Emirates Stadium lu chua Premier League le Champions League ka pakhat na hau mek tu Arsenal an ne hi thilpui tak ani a soinep ngot thai ani lo Arsenal in San Siro lu chu in Inter Milan 3-1 in Champions League ka an ne a Mikel Arteta Serie A mashuai tu sop tu atangin player palingot athlaka kha ati sual langsar takni in alang Manchester United machondon me chuan Gabriel Declan Rice le captain Martin Odegaard te first 11 an ron kir thot maya Michael Carrick ro in aman thiam sa Manchester City ne tu first 11 te athak danglam lo Manchester United in tumdang an neiti goal ni veve alu nu khan asiata minute som riat pasarina kobi mainu ball pek manga Matheus Cunha moi takmaya box pona changa goal kila apet lut kha danglam na lian tak ni in English Premier League ka Golden Glove dong tu goalkeeper Traper ne na goal chu atlem ber clean sheets nga ber ne na an pek thin David Raya hi season masa a goalkeeper Traper lo mandong tu ni ma se Matheus Cunha chuan a rev vethung ani
Michael Carrick hnuaia Manchester United an chak zone ringot lawa khel muala an mu nom tela wangin point thum lo chua pu in an khel tha Ruben Amorim en kol lai nen chuan an khel dana le an ril ruput manga danglam na satak alanga hetiang boruak kara hian Michael Carrick ril ruwa fima English manager player anga Manchester United asul ro pui nei tu hian tuna kan result hian minti boy tura nelawa hei aya match poi mo zokin min muak football a chuan kan khel le zel tur hi apoi mo ema February ni khat pathian nia Fulham kan ma chun tura kan ril ru zong kan pe ka trul ti in a soi Michael Carrick Manchester United a en kol masakin Unai Emery en kol Villarreal baka Mikel Arteta en kol Arsenal hneh tun season a Pep Guardiola kai hruai Manchester City le Arteta kai hruai Gunners hneh le boka a al samzong a soi chuan Manchester United a en kol masaka hneh Unai Emery hi tuna Aston Villa coach ani Aston Villa manager ani heng coach pathum Pep Guardiola Mikel Arteta Unai Emery te heng coach pathum hneh thiau ta hi tun din huna Manchester United chunga mek club en kol mek tu te anni awangin Manchester United fans te tan chuan Carrick hnuaia har tharnan chang hi lom lo chi ani lo Arsenal hneh masak zoki Old Trafford ani awangin tun tuma khwal muala Emirates Stadium an chakhi pui tak ani Carrick telowin Manchester United thian Wolves Leeds United le Burnley la ka tangin point thum chau an hmua Carrick omnua United in Manchester City le Arsenal la ka tangin point ruk an hlo chuaka Manchester United record that na chu tun din muna English Premier League club top 10 chinte an game khel nu nung panga clear letin record nei thaber anni hei ringot po hi lom na thamani Mikel Arteta kai hruai Arsenal in Manchester United match nu nung pathuma point ni chi an mu awangin Manchester City nen anin thlauna point li chawani to a Gunners in huntra an bo pel awangin an tan champion kalkonga harsadon Arsenal hian Old Trafford ta hneh na changma se Emirates Stadium tarlan tak angin Manchester United an hneh lova tun season an muala an chaklo masak ber tum ni in an du ai ba katam pressure an nei belpha Spanish manager Mikel Arteta hian atir minute somthum chung khachu in khelan thunun thu soin golan khung boka ma se kaminu khan hun poimo bol kan lo na sa in khel kan thunun thei tak lo awangin kan tal buai tak zet kan khel trat ber tum anilova United taman khel tha gol tha tak panian khung bok ti in asoya mo phurtu berchu ama ani thu asoi Arsenal 22 an player 10 au phurtok lova Manchester United nen anin khel chuma hian second half a pressure petu zoka an trong Gunners League Cup semi-final second leg khel turan la nei baka Champions League khel turala chho na wangin Premier League anin sorbing theilawa chuti rualin squad cha takan nei to azona English Premier League ka patni na lo ni to Arsenal hian tun season he patni na anga team le fans tena an mu fo thin hi siam that na hun rem chang an nei dona an siam thataya ngem ti chu hunin aron fril zel don ani Manchester United an phur thar laya thil poi tak pakhat ero chu Patrick Dorgu a in liam Michael Carrick chuan mitam zok tena left back an man thin Patrick Dorgu hi left winger angin amanga tharumanga atlan chaka atlan taima gola khung thei bok chungte ani awang chuan Patrick Dorgu hi United tina tuna siam thar le na an chan na konga mi poi mo tak ni in captain Bruno Fernandes nen anin man bok tun season Bruno Fernandes yan assist voice som nei to in at noya hian Ryan Cherky le Jack Grealish te omin thiante ped goal tur siam saklama maswai tu chu Bruno Fernandes ani goal khung lama ero Erling Haaland chu goal som ni khung tu ni in Igor Thiago goal som par khung tu le Anthony Semenyo ten an dot vele thung ani puan tur le chip tur tam tak omma se
tun din muna tan chuan Manchester United le Arsenal in Carrick clear let na ani awangin states dang poimo tak tak ta po kantar lang to lovanga khami in Carrick ka kan du tok don ani in zawa in ka video te milo clear sak thina van lom thu ka soya hun man nuam le vek ule